ole tunruma chuan kan tak sapeng sang bung sang zinga poimo heart Mizo tena lung kan ti mai human heart chungchang kan zir dona a structure and working a in rem khom dan le a hnathawh dan te kan soi dona ni heta kan hmuang hian tak sapeng sang mun sanga thisen asem chuaka chol lovin kan lung hian kan dam chung hian ha takin ti hian na a thok reng ani chu aziakin diagram kan drawng a aul sam danin chu zir kan tum dona not kan ron da chhuwa tak mang khan explanation kan penga uluk takin longai thak tu nani ole structure and working of human heart kan soyanga ai lung kan ti mai Mizo tan lung kan ti heart chanchin kan zir don ani structure hanti hianin ain rem khom dan an ping sang te an soyanga ti chon working kan ti chon na tho dan ka kan soi la don ti na mai ni ya ti chon nota kanon tarlan ang khanin not neng khan lo en kop tai la he kan heart sim hi pumpui hian muscular organs kan tia hemi tha thil che thei soina hi ne maya kan ban seklai te gan han ti seka khatia che thei ang kha muscular organs che chu ne me khatiang kha ania he heart hi ti chuan holo thil korong four chamber an ni ya khat ni thumli pali thil angani mun lia then an ya hlom lia ti chuan atuam kwal tu helai hianin ne ta fibrous membrane an tia chu thil chak tak angani nget tak tlo tak in atuam kwala aminga ta na chu pericardium an tia hi pericardium ti khania ti chuan he kan heart shim hi kan lung shim hi ol samdanin han then sang ta ila achung te pani hi upper chamber a da tenan huai hi lower chamber ti angin soita ila chamber palian khati to kha ti chuan achunga mi te pani hi right atrium ti le left atrium tin an soya apan hi kan soi kop don chuanin atria ti turni plural form chuan atria ani chu pani item pakhat item soina chu atria nia asanga kan soi don chuan atrium ti turani ti chuan he atria hi right atrium le left atrium te hi an phu hei lung phu kan ti pulse kan ti ang hian an phu ta ni tian an phu ta dup ta chu apan hian a rol nan phuwa chu tak chu kan nota khanin in end chuanin the heart consists of upper right and left atria that pulse together ti khain punga chu an phu ni hemi ta pani soina hi ni ti chuan chu tiang bak chuan an huai po hi hlom ni in chamber kha thanan ni le a chu ventricle right ventricle le left ventricle tin an thina in soi kop don jon helai chana plural form kha sub tonga an soi thin agin s double mai turania apan hi soi kop don chon ventricles ti turania asanga soi don chon right ventricle and left ventricle ti turani ti chuan hemi te po hi achung ang tho khanin ti khanin anin pam tembayang mo chu contract tin an soya chu chunga pulse ti ka soi hetia in pam nian khan ainang renga tongkam shanan mangani meya contraction thilin pump soina ni adi khana in pump pup mai ni chu contraction ventricle sa po hian arwalin om thau ti na ni chu ti chuan heng ventricles kan ti le achunga atria kan ti te hi atuam tu abang wall muscular wall an tia atuam tu helai muscular wall hi taina omta ti chuan achung po hi ti hian atuam kwal tu omta chuan chung hi atria tuam tu hi apan zoka anwai tuam tu ventricles tuam tu acha zok thu kha kan nota khan kan mulani ventricles have thicker muscular walls compared to the atria bang ne na compare chuan anwai hi acha zok thi kha asoi le ni ti chuan hemita pani hi ti khanin cholovin which contract continuously ti khana soita continuous kan ti jon cholovin tinani meya and rhythmically kan ti kha chu hun nei chatin ti khanin an pan hian contract anin pam ani chu an phudut dut tinani chu ti chuan alaya hian in rin thlaru kan hmu hei hi engeni muscular septum ania inter
interatrial septum big lai om ta ni interatrial kan ti chu atria then sang tu chin hinia chuan interventricular septum om le ta chu chu hnuai then sang tu hi ni le ta ni ti chuan achung hi soi ang bokin tlemina pan le zo ka hnuai lam hi cha zo ka ni chu chu an ming chu an chin sia le taila alaya athan sang tu hi interatrial septum ti le interventricular septum anin an lawna chu interatrial le ventricular ti lai khani interatrial and interventricular septum antini ti chuan helai chamber sang sang kan ti ho ron zom tu ong pop lai ta hian an om ta hei valve ani ta ni hei valves pahnih an om ta le lama chu atrium atanga ventricle lu thak nakal kong ani wangin atrioventricular valves tia soyani le ta ni hemi da pani atrioventricular valves anti le ta ni am sang ve kan soi don chuan helam hi tricuspid valve tiania helam pang hi bicuspid valve tini le ta ni tri kan ti chuan pathum soina ni ta helaya engeni in hong thea hian thil pathum tia in phui chup thei khatia om thei kha om helama chuan bai ani chuan pahni soina lo ni le ta chu helai hi valve om ta ni valve kan ti chuan thil in honga in khar le thei soina ni meya chu helai hian a in honga in khar le thei kha valve pahni anom ti na ni chu atrioventricular valves a short form in AV valves antitrina asanga kan soidon chuan tricuspid le bicuspid valve tia soitu ni ti chuan helai hianin pakhat ronkal tharua helai hi in hunga ti chuan le lama point helama in pakhat ronkal thale ruwa boka hemi te hi kan heart hemi kan lung shim chua san na kal kong ti mai te ang chu ni ta ni ma se kong ka pani ta le ta hian om le chu valve an ni le maya an ming chu semilunar valves anti me hei chu semilunar valves an ya anin honga anin khar le thin thawni hemi te po hi chu an na tho ber chu entina na thil heta tang hian han chuak chhota se aron let to lo na tura ta na loin khar phui a chhuwa don chona in honga a let don chon loin khar thei ta hian valve om le tina ni chu ti chuan kha a structure ming sang ho chu lo ni ta se a working hian soi don taila a working a hianin helaya en lo hi ron lu na pani ang tia om hi ta na ron lu ta ni helama poron lu na kal kong pani om le ta ti chuan hemi te pani hi thisen oxygenated blood kan ti khami thisen ron lu na khani ta hena ron lu ta aron feel ta hen thisen chu anon om ta a ti chuan khami kha an pulse ta an phuta an phut chia khan hela hi loin honga hemi te pani in honga ta hena ron lu thata ni anon lu thla khan helai ventricles te an loin contract vel en loin pam le a ti chuan hemi te loin khar to thunga an pam chole chia kan hei he ta henan chuak chota pulmonary trunk lama le helama henan chot lai an loin hong chia ti chuan helama tanga chuak kha hemi kan chuap kan ti lama khanin an kalta helai tanga chuak hi ei aorta lampanga chuak hi any different parts of the body a khan ti khan an peng dara thisen kharon siam tinani chu ti chuan helai valve te hi timing an ne ngai khom me helai valve te pan hi anin hon lai khan hemi te pan hi anin pam lai khan blood an ron pam lu khan anin honga helai hi an loin khar thunga ti chuan hemi ventricle sa in pam vele chi khanin hei an loin khar vele thunga helai atiover ingeni AV valves kan ti ta in khara helai semilunar valves te khan loin hong vele chi ti chuan thisen kha chuak ta chu an ha tho dan a working chu ani tani tikhanin tlemazong soikim lo tam tak te po kan la nei kan han soi thua kan ya ai chiang le zonin kan la soinga an not shiat le by heart te zirte anom deu nana kan han ti ni